Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nongeye kubasuhuza. Imana ikomeze ibahe imigisha yose mwifuza kandi muhirwe muri byose mukora. Wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, turagushimiye cyane kuko ni wowe utugejeje ahangaha turi, ndetse nawe ureba amakuru yacu yose tubagezaho. Ndagushimiye cyane kuko mwe mwese muri intwari cyane, ni mwe mutugejeje aho tugeze magingo aya ngaya. Muri aka kanya tubafitiye inkuru y'uko ingabo z'u Rwanda muri Centrafrica zabonye umusada ukomeye cyane mu rugamba zirimo rwo kurwanya inyeshyamba zihangayikishije cyangwa se zikomeje guteza akavuyo muri iki gihugu cya Centrafrica. Uwo musada nta wundi zawukuye mu ngabo za Centrafrica kuko zahawe imodoka z'intambara zishoboye guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro ishyigikiye François Bozize, ariwe ushaka guhirika ku butegetsi Faustin Archange Touadera, perezida w'iki gihugu. Amakuru aturuka muri Centrafrica nuko perezida wa Repubulika ya Centrafrica akaba n'umugaba w'ikirenga Faustin Archange Touadera, kuri uyu wa 23, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 24 Gashyantare 2021, yashyikirije ingabo ze z'iki gihugu imodoka z'intambara. Ni mu muhango wabereye ku kigo cy'imyitozo ya gisirikare witabiriwe n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo za Centrafrica ariwe Major General Zephyrin Mamadou. Izi ngabo zashyikirijwe ibi bikoresho mu gihe zikomeje urugamba rwo guhashya ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya CPC cyangwa se Coalition of Patriots for Change, ushyigikiye François Bozize nk'uko twabivuze, urwanya ubutegetsi bwa Touadera. Mu mpera z'umwaka wa 2020 nibwo mu bice bitandukanye bya Centrafrica hatangiye kuvugwa ibitero bya CPC. Uyu mutwe witwaje intwaro ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rishyigikiye François Bozize nk'uko twakomeje kubivuga, nyuma yaho Bozize yari yangiwe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bitewe n'imbaraga iri huriro ryari rikomeje kugaragaza, byatumye guverinoma ya Centrafrica igirana amasezerano n'izindi guverinoma zirimo iy'u Rwanda n'Uburusiya, ziyoherereza abasirikare badasanzwe bo gufasha ingabo zayo muri uru rugamba. Nk'uko guverinoma ya Centrafrica ibyemeza, ingabo za leta, iz'u Rwanda ndetse n'iz'Uburusiya zikomeje guhashya abarwanyi b'iri huriro bari barafashe igice kinini cy'igihugu, aho zigenda zisubiza uduce tumwe na tumwe mu maboko ya leta. Mu minsi yashize nibwo ingabo z'u Rwanda, iz'Uburusiya ndetse n'iza Centrafrica zafashe akarere ka Bambari. Ako ni kamwe mu duce twari twarafashwe n'iri huriro ry'imitwe yitwaje intwaro izi ngabo zose za MINUSCA arizo iz'u Rwanda, iz'Uburusiya ndetse na Centrafrica zabohoje zigakuye mu maboko y'iri huriro ry'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ku rundi ruhande kandi hari izindi ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro MINUSCA, nazo zikomeje kurinda amahoro muri iki gihugu cya Centrafrica. Izi ngabo nazo ziherutse kongerwaho izari mu butumwa nk'ubu zaturutse muri Sudani y'Epfo. Nk'uko mubireba ku mafoto, ayo niyo mafoto agaragaza imodoka z'intambara zahawe ingabo za Centrafrica n'izindi zose bikomeje gufatanya kurwanya iri huriro rya CPC ry'imitwe ikomeje gushaka guhirika ubutegetsi bwa François Archange Touadera, perezida w'iki gihugu watsinze amatora ejo bundi muri uyu mwaka tugitangira. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru yacu yose tubagezaho mujye muyabonera igihe. Mwibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru mujye muhita mubimenyeshwa ako kanya.